أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركادين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 115 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی خوشکو براین عزیز و چند درسه ما بحثا فضیلت اقتصاده یعنی مو خورنا خدال و خورنا خدال جلورگرتنا خدا زیده نچه بلا مو یعنی اصغری سنر اصغری حدود چیه اصغری مینیموم مو بوی اکتفا بکه و ویده مو امکان خواه بکی خیر و خیرات ناف فقیرو بلنگازادا که و مجال دا پیغمبر خود چه دکر و صحابیه وی چه دجیان و چه تفگری دکرن ما بحثا به مسئله دکر ام گوها بی حدیثا بین صدود دوی حديث 502 برا ريزا رياض الصالحين أما دست بكي بخويني وترجمة بكي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة تناقل كلام خداجي رازبت بيجا والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع أبوي خدا صندوقمكو شغيني وي جبلي وي إله تنا جبلي وي معبود بحق تنا أبوي ذات الصندوقم كو إن كنت لأعتمد بكبد على الأرض من الجوع شنيزا ما زيكي خب عرده با دشدان دا ما زيكي خب عرده با دزلقان دا دشدان دا شنيزا وإن كنت لأشد الحجر على بطن من الجوع جار مارناجي ما کوچ بر زیک خوا معدا خوا گرید دان شنیزا یعنی زیک موالی برچی بیا ما والا دقنا او والله بچ که تجیب به ما کوچ بواد گرید دان ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه روجك اس سرک را مخدریش کرد وی حال دا سردریش ریکردریش که بی انسان ویره را تحتان دچانا فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وجا پیغمبر خوده بر مرا بوری و تبسم کرد یعنی بششی و عرف ما في وجهي او تشتكو روی مرا یعنی او برچی بینار کو روی مرا خوایا او دید او ناس کرد و عرف ما في وجهي و ما في نفسي که اچف دفکرم و که محتاجام چیه جهده پیغمبر خود فهم کرد یعنی از برچی ثم قال پشتین که هولیگاد اباهر یعنی اباهر یعنی المعلم نوی ابو هريره و جا اباهر هرجي معنا كتيكا هريرة كتكو بتشوكا لأوي كنيوي أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله قام كلامك يا رسول الله لبي يا رسول الله خده قال الحق ومضى فاتبعته قال رخم ورا قال دقال مورا ومضى ريبوتشو فاتبعته أجي بمتابعي أجي بايشوم فدخل فاستأذن چو مالا خوا و ازنش مالا اهل مالا خواجین خواست و مهوان کته مهوان که به فأذن له ازنوی هات داین یعنی گوتن بلا یعنی معلومه هم ویرانه چون مالوی و او اول چون مال و پشت اینکه ازنا خواست یعنی ازنا مخواست او اجی چون مال و فدخلتو اجی داخل مال و بیم فوجد لنا لبنا في قدحين شمنو خورا قدح كدا هنشير ديت المولوي ده هنشير هبي قدح كدا فقال من أين هذا اللبن وجا برسيقا أفشير هاش كيف هاتيا قالوا أهداه لك فلان أو فلانة تنقى فلان زلاميان فلان جنكي هدية آنيشترا وكا هدية كي آنيشترا قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال أي أباهر قال كلامك يا رسول خده قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي
بگو هر جمع اصحاب الصفه بیان هما بحثا کربی یعنی او صحابیان به مال و حال بلنگاز فقیر تدر تنن بی بچن بمننتی و جو دمون مزگفته حوشا مزگفته دا مسجد و پیغمبر خود دا و که چقلن خورما پلچمن خورما سر گرفته بین و که هرزیلو که و که کولی که هرزیلو که سر گرفته بین و جا دمون ویده فقیر بین صحابیان ولی بجا معلم علم پیغمبر خود گرفتان یعنی حدیث قرآن پیغمبر خود دیگرتان و هند بینا ها گو هر بیجا اصحاب ابو هریره اصحاب صفه بی گو الحق الى اهل الصفه هر بگهی اهل الصفه اصحاب الصفه فدعوهم لی بیجا پیغمبر خود باند که هوا دعوت که بلو بین جمع قال و اهل الصفه اضیاف الاسلام پیغمبر خود هولی گفت و اهل الصفه اضیاف الاسلام مهوان اسلامنا يعني أصحاب الصفة مهبان إسلامنا لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد چمكن نا مال وحيا بچنه نا مال وحيا خانية و نا مال وحيا و نا كسي وحيا ولي فقيرا تتشتواتنين أو مهبان إسلامنا وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم بجا پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام ابو هریره دوام که بجا پیغمبر خدا وقتی که تشتک رو بهتا و که هدیه که او رکراش اصحاب صفه را و هشکو ام بجی سیدایی که هبه ملایی که هبه بجا فقیوی هبن حجره دا وقتی هدیه که بش سیدا راش ملا را رکش فقارا بلا فقب خوینه محتاج او پیتر محتاج و پی هیا ولم يتناول منها شيئا تتشوي يعني تشت صدقه این زکات تشت ولی بحثش پیغمبر خدا را قد طام جناکر نخور رتش اصحاب صفه را و اذا اتته هدیه ارسل الیهم بجا هدیهش بحثش پیغمبر خدا را اوجی رتش را و اصاب منها تشکو کجید خوراجی یعنی پیغمبر خدا هدیه دخورن اش هدیات خورا لبله صدقه یعنی زکات قطعا نخور زکات سر پیغمبر خدا راجی اهل مال راجی حرام بی نجائز بی زکات صدقه و خورد که اصحاب صفه را لبله هدیه بحتاجه را جانا گورا محتاجه خویجید خور رتیر اصحاب صفه راجی و اشرکهم فیها یعنی اوجید کران شریک خواه یعنی رتیراش وراجی فساءنی ذالک وقت گل مهر بیجا اصحاب صفه بلو بنویده ابی قحری ابی برخواه کتم گم اف قرطو شیره تیرو منو که وجا افقو صحابی امجی چل بنجه زلام که چندا بانکن بلو بنا کیب خواه کل خواب ده یعنی تیرو کت که فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه گمش دل خود منج اشکره دل خود گو افشیر کیده تیرا اصحاب الصفه بکن افشیر کیده اصحاب الصفه کیده یعنی تیرا کیب کن كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن از پیتر مستحق بیم از پیتر مستحق بیشیره بیم یعنی قرد که بخم زیگه ما بی دینه یعنی برچی بینا ما بی دینه مش که قوت به مجال بمه یعنی مش خواه رو گو اف پیتر حق مبی رسول خود علیه الصلاة والسلام بوند که بیجا اصحاب صفه بلا حمی بین بده فاذا جاءو و جو بوند که رو هاتن اصحاب صفه هاتن و امرنی فکنت انا اعطیهم امر میکر گو برو بگرینه و قدح و شیر برو بگرینه اکرام و بکه بلا بخوره فکنت انا اعطیهم إكرام واترا ما بيشكشي واترا أو شير وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن همو بيجا متقولتو أفشير سردري منوبة يعني يفخونا چونكو جلبين مددوا مقولتو ها خلاص بي ها خلاص بي ها خلاص بي ها خلاص بي ولبله من نقولي أبي أمريو بخده وبيغمبري ويجي بكم ولم يكن من طاعة الله ورسوله وطاعة رسوله بدون يعني إمكان يا رسول خده هم از بخو من فلان هاشا من نکاس به امریا پیغمبر خده و پیغمبری وی بکم فأتيتهم فدعوتهم
ها بله فأتيتهم أسشم جموا فدعوتهم بانكروا فأقبلوا غادا واستأذنوا إذن خواستن فأذن لهم پیغمبر خود إذن وادا قبروا بين مولوا وأخذوا مجالسهم من البيت هركس جه خواه گرد مولوا روی نشتن مولا پیغمبر خود با روی نشتن هرکس که روی جه خواه قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال يا أبا هر قال كلمت يا رسول خود أمر قال خذ فأعطهم ذي شيء بقرة وإكرامي وابكى بدوا قال فأخذت القدح ما قدح جرد فجعلت أعطيه الرجل فيشربه حتى يروى مدى دست يكشوا وخور حتى تير وخور بله ثم يرد علي القدح بشتنجي أو قدح دي صد المفاديران دي صد دامه فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى مدى زلام كده أو يجي فتخور حتى تير فتخور ثم يرد علي القدح بشتنجي أو قدح المفاديران حتى انتهيت إلى النبي ولي حتى تكسنا مبانا خوري دورگوها پیغمبر خود معنی ما نه پیغمبر خود فرض خواه موله دیوهیه فتخور نه اول يعني أدب نشامات كهولي وقد راوي القوم كلهم حم يتير شوشيل وخار فأخذ القدح فوضعه على يده أو قدح جرد دوني سردست خواه فنظر إلي من الري فتبسم بششي كني بششي تبسم كر فقال أباهر يا أباهر أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال كلامك أمرك يا رسول خده قال بقيت أنا وأنت قال أزوت موي حميو وخور ما أزوت قلت صدقت يا رسول الله قال والله تراس بيجي يا رسول الله حقا أزوت مويش خيني ما كذلنا ما فنخوري قال اقعد فاشرب قال رونا وفخوة تجي فقعدت فشربت أرونشتم مجي وخاش وشيره فقال اشرب فشربت قال وخوة هنجي مفتخور قال هيجي وخوة هر مفخور فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا هر قد وخوة حتى مقول نخير يا رسول خده اصلا دخم وی ذاتکو بوی خدای کتب حق رکلی تو وکه پیغمبرک حق یعنی سر حقیه رکلی ابوی خدای صندوقن ما اجد له مسلکن ایدی جه نمال زکه مدا و است الرک ما تدا یعنی معدام دل تجيبي زكي مت تجيبي قال فأرني فأعطيته القدح جوجو كون أخو بدمه فأعطيته القدح من قدح رابري بيكر مدو پیغمبر خوده فحمد الله تعالى حمد خوده كر وسمى بسم الله كر وشرب الفضلة أو قرط ماي أو يكون ماي ويجي وخار يعني بركة پیغمبر بركت كته يعني أو قصة حبيا وخار وحميا تير وخار و دیواهیه دا پیامبر خودجی و خورو خلاص کرد امگاه های حدیث ها 503 وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال محمد كوري سيرين هو نقل كده أبو هريرة نقل كده بيجا أبو هريرة لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي أبو هريرة بيجا مخواديد يعني روج ولي سلام دهات وإني لأخر فيما بين أس نقبا منبر پیغمبر خوده مسجد منبر پیغمبر خوده و حجره عایشه یا ما عایشه معلومه حجرین جنین پیغمبر خوده هبین دورا مسجد آوی شو اوده خود در تحت مزگفت پیغمبر خوده نقبا اودا یعنی حجره عایشه و منبر پیغمبر خوده دوم دید از دل مدبوریا اتکتام عرده یعنی نزا يعني تتش نبي أبوهم أس دل مدبولة أتدل مدغما أتكتم عرضه فيجيء الجائي مثلا يك تحته كزوروك يك تحته فيضع رجله على عنقه اللي خد تونيو ساستويمه يعني اللي زوروك كان خمت زوروك مثلا اللي خد ساستويمه ويرى أني مجنون ظن دبركو أز دينم وما بيامين جنون حال أفا
دینی تلکی الکی ان ندیم بیم لبله من که اثر خواب سکنم از کتام اردش نزا دلمد خما يعني حشمت چون ما بي إلا الجوع از برچی بیم نکو از دین بیم از برچی بیم بله اف حدیثها بخاری نقل کرده امام بخاری نقل کرده خودش راضی به ام گوهای حدیث 504 وعن عائشة رضي الله عنها يوم عائشة هات نقل كرم خود جرازي بيجا توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير پیغمبر خدا رجا وفات کری زرهوی و کم زرهوی یعنی او زرهوی حربه زره کم زرهوی رهین بی یعنی گلو بی لک یهودی که بی البدلی چه دا في 30 صاعا من شعير يعني سه بدلی سه ام بيجي بيانو جا بينش فترة جا بدل يعني بينش فترة جا دين كلمش هي يهودي بيجوش بربو ظرفو كم ظرها خوا دانه بيس رخ يهودي يعني تتش پیغمبر خدا وقت وفات کردی ظرهوی رهینه بی ظرهوی رهین بی الجمع يعني جلو بي نك يهودي كي فقير بي متفق عليه اف حديثها بخاري مسلم هرتكا نقل كريا ام جهوي حديثه 505 وعن انس قال انس وتناقل كرن قال بجا رهن النبي درعه بشعير پیغمبر خود زره خوا زرهكم زره خوا وكا جلوك وكا رهينك دون برخيك ومشيت إلى النبي بخبز شعير وإهالة سنيخة وجا از چون جمع پیغمبر خوده مش یعنی کد یوم کبو و ما تشترکش پیغمبر خوده را از چون جمع پیغمبر خوده بخبز شعير هن نان جا و إهالة سنيخة هن بز حيوانا بز كوشت بز حيوانا ولقد سمعته يقول ما سحكر هوليغاتا ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسا وإنهم لتسعة أبيات يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسا يعني نا صبح نا إيفاره صاعك تنين أم بيجي فتريك تنش ويجي نما بي يعني رهينه يرتبي دين ستاند بيش يهودي كا اوجي ظرفو كمزر خوا البدن بيدا دانا بي جم يهودي خوي دخله خوي جا ويعني صاعك ام بيجي فتريك بيانك جي شوي نما بشوي جايه وانهم لتسعة ابيات نه مالي نه جنوي هبين يعني نه حجره جنوي هبين و تتش نبي بخون رواه البخاري اف حديثها بخاري نقل كريا حديثه 506 وعن ابي هريره قال بيسش ابو هريره هات نقل كرند بيجا لقد رايت 70 من اهل الصفه محفته اهل الصفه اصحاب الصفه ديتن ما اصبح اصحاب الصفه كربي كوكينا ما منهم رجل عليه رداء سر جانه که سر تنس سر که تنه سر بدن که تنجی جلک تام جلک تمامتی تنابی ایما ایزارون و ایما کیساون یا گملک دریج بی یا جی پشتمالک بی یعنی برکوشک بی یعنی یا جلوی یه سر هبی یه بندانه بی یا یه بنده هبی یه سردانه بی قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين وجا أو جله أو پارچه بستوی خواه گره دادن و سر بدن خود بردادن تحت جان حتی نیوه گوسکوی یعنی بن اهلیشکوی را و منها ما يبلغ الكعبين يهانا تحت حتى ام بيجي گوزی که فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته يعني وجا دست خواه او ده بوده بقانا عورته وی نخوایی یعنی ستاروی نخوایی یعنی پارچه ایتنه قماش او قماش یعنی ستور و کاهری که می ولی شوی هاتی چه کرن رواه البخاری اف حدیث بخاری نقل کریه خودش راضی به خوشکو بلندلان دولا بده بسکنه
حتی درس که ما یاده ببینین خیر و خوشیه دا